Uyabona nje Msisi laphana impela igebe ezu-20 zobe iginqiwe emina ngizoliphatha ibhakede fanele uthole ibhakede nawe lokuthi sikwazi ukufaka inyama phela kusehlobo le nyama fanele sibuye siyitakile izobola fanele uphathe ibhakede nawe ngoba sengathi wenzela ibhadi lokukhongozela imvula emotweni kanti sofaka inyama mawuzoba isidididi futhi laphana uzofika ube namahloni lokubheka phansi lapha yo-overtake wosikhinkile lezi ngofolo lezi ngoba uyayibona ziyithatha inhliziyo kalo ziyithatha inhliziyo kampungusi lezi ngofolo uma uzofika laphana lokuthithisa ubheke phansi uyobona usikhinkile layisha inyama phambi kwakho phatha ibhakede siyosebenza laphana uJob uyambona ukuthi usile sethi manje hayi nizokhipha u300 mina ngikhipha 1000 wena ukhipha u8 lolu usenjengayo umcineka lo yini sekhipha imali encane kangaka uJob ngoba uJob phela uyasebenza elangeni holile futhi inyanga iphelile kusile nakho lokho kwaJob